Womunye abantu bethu ke engu-understande ngabo Mlazi ngendlela mangixoxa nabo uRaf Mlazi uRaf vele uhleke uRaf Mlazi njalo vele ungihleke uRaf Mlazi Pennywise nje ilife yakhona ikwi-speed yeah ikwi-speed ngokwepeni ngokwe-art ngokwe-lifestyle ngokuphila abanye bayaphonsisa mebethi uma lethu balindele ukuthi kwenziwe ama lethu ama workshop bamenywa abanye bangezi enziwe siyavulela ngaze ngathi umfana futhi ukufakazi wami ngaze ngathi sizowakhipha amasentshana ukuthi bagibele abantu i-tax. So you feel ukuthi ke kubalekile ukuthi kube khona lezi zinto okukhalwa ngazo wena indirectly should uyavumelana nestatement somlisi ukuthi badela abanye abantu kulungisa hayi ngale ndlela yakhe yabo ukuthi bakhona abaqhaqhazi nagcine ngoba senibadala ngakho senike nahlala nayixoxa lento nadliwe noma abanye basanalo lelo wintsho ukuthi phela engaziwena angani mention amagama ngaphathi kwamazisi unene foundation kwathiwa asingabusabe izwakala saba ngazi ilipse ngikhohlola inye igama before sibe iziko lamagama njoba sekukhona iziko lamagama sengoma iziko lamagama iziko lamagama ukhona nomuntu ongathi wena uyali own asinibingeleleke futhi siphinde sinamukele uhlelo inkondlo ziyaphilisa igama lami uNtokozo ustarring ngakwaZulu mhlawumbe nje futhi kakhulu umuntu akayibonge support abonge o like abonge o share abonge o comment kakhulu siya appreciate lo nto ngenhloso enkulu yokuthi sithatha umsebenzi wenkondlo subeke ezingeni elifanele nokuthi ke sibazi kakhulu abafethu ababhalele imisebenzi emihle bangaka ngoba nginakho ukuthi kokunye siphile siyo lemsebenzi kodwa kakhulu we must know the person behind lamagama lawo namhlanje ke usuku nje olungafani nezinye insuku noma phela kufana ngoba seze ukuthi siyazi ukuthi sisuke senzani la lokho ngikusho ngesimanga somuntu engihleli naye namhlanje nanomlando nje mfethana omunye abantu ekade ngangifisa ukuthi eze la njengabo bonke abanye abafethu kodwa ke lo nizoza ngisho sesixoxa ukuthi umlando wakhe emkhulu kangakanani nendawo la ahlale khona kuyona futhi nezinto asezenzile ke ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi weinkondlo uyakhula igama lakhe uJabulani wakwaMkhize Kabazela Khalazome balalo umAfrika angizaye ngalibonela khibala ukuthi ngulenkosazana ngingeke ngazi ke mhlawumbe isiphaqule kakhulu inkosazana okubuhlungu kwelakhe ibala simfune sangamthola udadewenu Afrika ndodana abambona bathi sewafana nelanga isibili bathi lokho kuyimsebe sewaphatha ngezandla madoda angenamfudumalo kweyawo imiza samthamela mihla usenjengelanga ulethe imfudumalo kuwo emuhle umntakama wena wabona izitaba simumethi ilanga inkosi impela likhulu liyenza ngaphansi komthunzi welanga impilo lokubazalwana okumvele kusangehlela nginakubantwana beni ingelosi yakini Afrika yovala umlomo ngefica emzini wakini ithi sewaba impunzi yadla nasemini ithi yababazisa iminyaka efica embhalweni esiphambanweni ethuneni kantanga yenu uMashinga hayi bobulawa yini na bathi abazibonele ngawabo uzimbeleni igodi uthi ubesekhathela ukujikana elanga ubesefanisa impilo yakho lefisi ezandleni zikaMnomzana ohlizamba likaPondo idlala ubika indlala saloba baba umsindo wezikele muzwakala kangcono kuneziyalo zabasali wena ongenze njani nali nerandi lehlala lenyuka nduke amagwala ngondle mina nendlu yami ngilesa kaAfrika sikelela amanyala ethu sondla ngawa abantwana MJ mfethu uJabulani khona elinye igama lakho bengithi mangifuna ukuthi ngintroduce ngiwabiza amagama phelele lithini khona igama lakho nalo lesibili beside uJabulani Msadafu igama lakhe luke ID Itumeleng nalo ke leli gama ngilifunda yabona ngiqala ukuthi igama lelo ngathi naye lo muntu ngiyamazi phela ngiyamazi umJ mfethu lo ivela hapi manje le Itumeleng Itumeleng igama liqanjwe ugogo ngempela waye ngekhatheni nje wayibiza ngoItumeleng Itumeleng
mengimbuza incazelo nginika yona yabo ngoba ngiyazi lenye language le ukhuzwa umsuthu wayethi lichaza yena uJabulani noma injabulo ugogo sesayidini laba lamani ugogo zaluma intokazi bese yabona nje lento ngangafuna ngayithi ngiyokubuza mhla wafika la sona uzu itumele ngibanini mfethu wangikhumbuza kudala ngale nkondlo ihaya manje indala kakhulu indala le nkondlo le yaqhamuka emva abafazi bomkhuleko indala le nkondlo yase ngikhohliwe Jabulani ikhona la irecord ekhona yazi yona phuma ngaze ngiyirecordeke le ayi ngeke mfethu mfethu ziningi into ekhuluma lapha lento yenzayo ingikhumbuza ngihlezi ngireference lento ingikhumbuza umkhuleko uMadonsela owathi ngimi-interview wakhona la kwinkondlo zaphilisa kule minyaka edlule wathi indaba ezitha inkondlo iyahluzwa inkondlo iyahluzwa ungathini mfethu uhlobo lakho lokubhala wena lokho wabhala kanje noma umuntu othi ubuya shintsha ever since nje ngaqala ukubhala nginalenkolelo ukuthi ayakhe isithombe esithile kumuntu ayakhe imizwa ethile iprovoke imizwa ethile kumuntu nje ever since nje ngaqala ukubhala ngibhala ngalesitayela lesi yabo futhi nginamahloni ukuthi ngithi style yabo because kwenzeka nje automatically kusuka kumina ukuthi okay nalo uhlobo letuzo lenkondlo elifiswa imizwa whoever ngithumile uNkulunkulu oyidala zasekhaya but kukanje nje hayi mhlambe mawubhala wena ngizwile into eyiraise lathi ikhuluma kule nkondlo le kodwa omunye umuntu bese ngazisho nje ayibeke obala ukuthi wena uphafile ukwenza kwakho kanje usuyifihla ubuwena kodwa wena mawubhala ngathi lento uyayifihla idinga umuntu ozoyicabanga ayihluzeke ayibe nalento nomnono yabo ayibe nesoka ngendlela oyibeka ngayo into angayibuka umuntu ayibiwe ngemizwa yokudinwa akayibuke ngemizwa ukuthi awu okay lokho uyazi uqinisile ekushithi kudinga ukulungiswa lokho asilungiselani washo umbhalo ukuthi yazi akukhotheke enkulumeni yakho emaphomu zakho umuntu ekhuluma nomuntu uthizeni mhlambe ke le influence yalokho ukubhala okanje iqhamukapi kuwena ngoba akufani nje njengoba ngisuke ngikhuluma nawe nje kanje noma ngikulalela ususe stage indlela owenza ngayo influencer ngumuntu omina kakhulu yabo ngilalela okumina kakhulu nje molandela ukukhula kwami ngikhule ngayena lengane edlala nengane eziningi ngifice emaphathini nje ngikhule ngumina ngilalela lezi zinto eawkward kwabanye abantu yabo music engikhule ngulalela awkward ngithanda iradio kakhulu yabo so ngizothi inspiration yami isuka lapho ngikhumula nje ngesinye story nje kuphazamisa esinye story kokunobaba owayengaphilile kahle ngekhanda wayevamisa ukufika ekhaya kunebhanga phesheya wayebishop membesho ngekhathi sakhe shuthi waphambaniseka emqondweni befika me lapha ePaka Shumayele bekuyimina kuphela ufika hlala mbuke amlale because kunezinto ayishoyo yabo ezizwel mina yabo ngale ukuthi yena umuntu kanjani so influence yami iqhamuka kuyo yonke into ethinta imizwa kumina yabo ezoprovoke imizwa and kuyama mase kufike leyo nto kuyama yonke into so ngisho kuthiwa kubhizi kanjani lapho mase kufike leyo part leyo moment lokhu iveza uthi la ukhulelele khona ngifuna sibayitshela abantu kwaphela ngishilo ukuthi khona la ukhulele khona ingophi lapho ngizalelwe eMlazi eMlazi ka J ngakhulela eMlazi kancane naseStenga ngahamba ngohlanu uAuntie Stenga mamkhulu wami futhi ngabuya ngabuyela khona kakhulu nje yonke impilo yami nje ngispende eMlazi womunye abantu bethu ke engu-understand ngabo uMlazi ngendlela mangixoxa na uRaf Mlazi Raf vele uhleke Raf Mlazi njalo vele umhleke uRaf Mlazi penwise nje ilife yakhona ikwispeed ikwispeed ngokwepeni ngokweart ngokwe-lifestyle ngokuphila nje kwakhona endaweni ikwispeed yabo so kwakhona iyashare wonke umuntu uzohlangana naye ngeke umfice ekhama yes bakhona ngeke uzomfice pholiwe kubhizi yabo so and khona into ementionela uthi wena bungena umuntu obuwuvanzi kuleyo situation icontext enjalo yobhizi noBraf Komlazo wena ukwaze kanjani sona wini I always been this back and nokuthi naturally
yabo Wena. ngina ngikhule kunalento ngizothi kuyinyeza yabo nezinto phela like ama background ethu awafani yabo ngikhule kunalento engixwayayo ngikhule nezinto kwakhona walento bezifake lithi lokuthi awubu uvansi awungahlezi utholakala namanje sayishoda awungahlezi utholakala akube nemibuzo ngako ukuthi ubani kwenzakalani ngobani yabo so belizama ungiqoqe ekhanga ngo6 ususekhaya umuntu usesendlini ngoba basikubebunda okhozini ngabalandiswa ngo6 vele sengizekhaya ya uhleli silalelo sibalalele yabo hayi ukuthi badlala nje sibalalele yini kunembuzo lezophuma embala ukuthi kuthiwe utheni lawo nemidlalo so bekanjalo i-influence ye-red ekhaya uba umani umgogo ngizothi i-situation yasekhaya ebisiphoqa ukuthi silalele i-radio because bekuyonto ekhona yabo ya TV nami ngikhule yabo so ngizothi i-radio uyazi lakhula lapho uthando lwayo yabo nje belu lapho nje uthola ukuthi hayi into i-radio into ehleze edlala ekhaya istory nani ngo3 usuke siphuma esikoleni uyolalela istory yeah wena nje ya ufuna ukulalela istory so uphinde usiphinde noma sesiphinde yeah usiphinde busuku noma ulayele sebesidlala ngo-11 lapho sesikoleni vele usidolikela laba bebengazizwanga lento yokubhala inkondlo kwepho ekukhuleni kwakhe kelaleleni i-radio kuthola kanjani noma usukuphi nempilo ngizothi yona daba segazini mase ngibuka ngihlehle kodwa ingithole ngisengise high school ngikhumbula nje wakwawena islam ngawena islam ngise high school kodwa iqale la lento ngo2019 mengifika angifikanga ngo20 not 2019 2009 mengena ngoba ngene before 2009 ngise high school kuna high school ngifuna uqhileka high school iqhileka high school esemlazi kunabafowethu ababengaphambili kwami omfana futhi Shange ukhona umunye wakuthiwa umfana futhi Shange uboya game upota khona bawu2 phela abafethu angithi khona upota khona uboya game uboya game umfana futhi upota babengaphambili nomunye yamfuna njalo upota ukuthola safuna hlale la babebhala beya kwi-asset mawuthi upota mdala nginawo sila ukuthi sasisele kanjani ngelinye ilanga hayi ngiyafuna ukwazi nayo basala kanjani ngoba ama class wayiphambili yebo njalo braf bomlazi hayi starting wayiphambili wami ngokwe class mina elot ngimlandela ngemuva nakhona umlandeli njalo uyamqhuba umkadili bamhluphe esikoleni so banalento ukuthi bayahlangana bayaya phambili kwakunenye iprogram okuthiwa ama educator and maybe kulawa session abo banokushare inkondlo yabo ayike ngimapproach lo mfethu lo mfethu uyabhala hayi siyabhala nani mfethu nami ngiyabhala mfethu yabo kwaba into okuhlangana kanjalo ngo2009 kwakhona kwakusondela iWorld Cup ngo2010 yeah wathu sitshe soba neimali ngo2010 ngendlela idayiswe ngayo wathu omunye umisi kunengane efuna ukubhalela inkondlo Jabulani kwakuthiwa uMrs Mahaya ungakwazi ukubhalela umbhali leyo ngane ungakwazi umbhalela inkondlo because uyaya phambili uyashiya inkondlo but manje umbuzo uthi why identify me yazi indaba identify me ile inkulumo lezi ibhalwa bathini paper 3 wezulu lo khona nenkulumo nje esuke ibhalwa like ama essays waye kwathatha hamba yofundela amanye ama class impalo yami yabo athi ihlukile ngisengezwe ngoba ngizinye ingane yabo Jabulani ade kufunda i-essay yakho ngala wayifika kasho ngale ukuthi ufunda waze Jabulani obhalele lengane inkondlo yabo ayingayibhalela ayashaya ingane inkondlo eyanyakaza itende lonke esikoleni hayibo uyasho ukuthi impalo yami le manje akekho ukurecognize ngane hayibo ibhalo uJabulani ishopela kwafika enye intatheli kwafika enye intatheli yasiyabuza intatheli yayikhona intatheli yabuza kwingane ukuthi uba ubhalele inkondlo that's where ekaqala khona ukunake ukuthi umbhalo wenkondlo nango kwase profile wami kwiphepha lesikole kwavela mina ama free for all yakhumbule kwavela mina we free for all hayi kwabisukile hayi ngaqala ngabhala inkondlo wathi umisihamba phambili sayikhumbula hayi kusayikhumbula kodwa inokuthiwa abaningi yalumbanisa mambana engayishaya kwi-assembly yablow
le oshoyo ye Port Africa 2011 Yeslam. ye 2011 kwanga school competitions obhala ipoem ku Port Africa then we send nakhona ngicela wena uMrs Mahaya hayibo uMrs Mahaya phethe wakufaka into wangikhonza kakhulu wayibona into mina engayibona yazi ngendlela akuthiwa hamba biza uJabulani ngifuna ungihluzelele lenkonzo mase ngene eclassini hayibo kanjani mina but mase ngihluza kunaleyo nto ukuthi umbhali lo yabo ngibona into abangayiboni imkhona imphomo kwakuthiwa imvuka emiyezana kangihluza ngendlela ehlukile yabo yayiwazi ukunderstandwa yimini masizobhala inkinga ngake bana esikoleni kufanele ngihlaziyele wonke manje umuntu so lento uMrs Mahaya athi bhala iphomo uhambise ngizoyihambisa mina ngizoyisubmit engakabi lento iningi lento yamafoni uthi nayi email iphomo Jabulani ngosikole ukuthi ubize ku Port Africa uperform hey amenzi ngafika lapha iaudience ikuphi nendawo yayise Snedden Theatre UK Howard hey amenzi ngafika lapha iaudience engaka mawuthi audience engaka kugcwele abantu abawontanga yakho abaphuma kwezinye izikole and ngitshela ukuthi ngu-number 1 hey unumber 1 uzoqala uzovula ngu-number 1 ngokuwina le competition kwiZulu yabo hey angakalindeli ukuthi ngiyawina ngalezi zinto lezi yabo hayi ngoba mama speaker fa senza malentuza ama performances yabo izifike number 1 the way the moment ngene stage ki perform the way audience ya responda ngayo that's why angabona nami angijoyine lento angikhale kuyona le yeah ilokhu iaudience yasesikoleni yayisikuprepare khathi uyalapha ngase ngikuba khona ama performances engiwenzile yabo khona esikoleni but bengaze ngiyenze ngaphandle kwesikole yabo so yeah lithini ihlombe esikoleni nabantu nje usiyilowo muntu esikoleni ke ngibengithi kuyabuya khona enye iphepha kuthiwa umlazi eyethu kuya ku Port Africa isolezo langikhava imlazi eyethu superstar esikoleni hayi manje ngiyafika esikoleni Monday wonke ayelethwa afika shiwe reception amalentuza amaphepha like yabo othisha abalithenga isolezo hayi ligcwele isikole sonke iphepha yeah njalo ke lento FM nenkondlo mfethu ilokho lento yokuya kwi Poetry Africa uyayishintsha perspective yakho ke manje kakhulu and yang affecta kabi yang affecta kahle yabo kabi na kahle mengithi kabi yeah ngoba kwaku 2011 the following year kwaku 2012 ngifunda matric ngafika fail matric yini enza ngifail matric superstar awumtshela ngeke ngizwe ngani mina ngi-superstar esikoleni and ne pressure ngayifakwa uthisha angiba blame yabo bona babezama ukuveza le potential engane bekukhombisa ukuthi ungaphila ngalento and two ungakwazi academically ungaba more because babe sebeqabe ngifaka ama debates mina angikuzona ngohlobo lo student yabo mase sebengihlezi bengibuza top 10 wena Jabulani why ngakubona ku top 10 hayi phela mina angikho ngilami yabo nothi ngangayena umfundo oy understand izinto nani ngangumfundi hayi ngangi average ngi right ngumfundi inkinga yami yayisingene kakhulu lento ku superstar kwi age yami nesikhathi engisona amaphepha ngalana yonke indawo kuyafiwa nje yabo so phela vele ke makunodumo nababe bakwasibhuda basuke bala great ne great yabo so kwagcina kungiaffecta and la ngivuka khona hayi sekulate ngiyaketch up muthi awacheck ama results ami awamabi 1 okhombisa ukuthi lo muntu wayengaphasa yabo ngize ngawulungisa after sengiphumelele duze because kwakunalo nto ukuthi anginakanga ngaleso sikhathi into yangenza engithi futhi yaphinde ngiaffecta kahle
yangenza ngayinaka lento yenkondlo. Oh yeah. Mengiphuma esikoleni hayi ziyenzeka lento and iyakhokha indlela thizeni kancane. Oh lento ungaphila ngayo moyinakisisa. Yabo and nami uyithatha njengokuthi okay sekukhona i-contribution enginayo kwi-community and nami sengingayidayisa njengoba yangenza nje ngempela ngabona ukuthi kuyaphileka la. Yeah. Iyangichaza indaba obesikukhiphela ngaphandle kwesikole. Ivela kanjani ke mfethu indaba yokuqoqana kwenu seningaphandle kwesikole? Ivele ngo-2011. 2011 ngaphakathi esikoleni but ayizange ibe effective kakhulu lapha ngaphakathi esikoleni ngo-2011. Angithi angafica umfana futhi kuyibona ababhali. Athi umfana futhi kunomfowethu okuthiwa uSigwaza. Uzekwazi athi kunomfowethu okuthiwa Usigwaza lana. Uzofika la after school. Afika uzekwazi athi uzekwazi wayefunda kaMgaga uzekwazi. Athi sitholile ivenue sifuna ukuvula isession. Khona abanye osonkondlo. Hey. Okay, hayi mabethi session awe uthi wena yini le? Ngazi ukuthi khona osonkondlo. Uthi yini kuyokwenzani manje? Usigwaza waye aware cause usigwaza kuyena waye wa attend o DUT ese high school ba attend o Unisa kusakhona yase Unisa. Yes ngiyakhumbula le. So waye ba attend lapho. So kuthina into entsha lezo yena ufuna uzoyifaka ngala elintuzeni. Ayimfana futhi athi asambe manje umfana usesephumile yena waphuma ngangiqhubha mina wayesephumile hayi sahamba saka Mgaga hayi bese siyafika safica u village kid osifunda hayibo ayikhona ababhala ubonathi hayi la ungalethi ngiyobhala ngoba ziyathathana lapha village kid Ayanda khona umfowethu kuthiwa Ayanda usebenzele Cape Town manje hayi khona osisi kwakuthiwa ukelele hey bonke labantu impilo ingasihlakaza nje ayi kodwa ababhala ubona namanje ngisakhala ngokuthi kodwa ukelele waya ngaqhubekanga nembhalo yakhe yabo ayasahlangana in one room usafica the Wordsmith Bright omthobisa ingongoma yabo wayishini konje wayenethekla nethi kunokuphila emagameni ayi sahlangana nje hayi ayenziwa first Friday lento yo ayi ugoduka unalento lethi yoshani lohlala yenye futhi into because ngangasakhanda ama homework ngangasawanakhe yabo mafuna nje homework yalapha ku-session yabo ngoba yaqala ngo-October ngo-2011 excuse me yaqala ngo-2011 October November December isikhathi abasincane siya ku-2012 nje akuvaleke ngoDecember sifuna nje uqala iqhubeka nesession yethu so sahlangana kanjalo saqala sayizwakala sabayizwakala igama lelo manihlangana kwathiwa sizwakala sayeza ukuthi hayi khona ngala etown abayizwakala engaphathi kwamazisi kunene foundation kwathiwa asingabisabe izwakala saba ngazi iliphi sengikhohliwe linye igama before sibe iziko lamagama njoba sekukhona iziko lamagama sengoba iziko lamagama iziko lamagama ukhona nomuntu ongathi wena uyali owner ngithi ngisho se debate lo hayi ngifuna lokho impela phela ngiyawazi umsindo yes unkosinathi Sigwaza uyena umqali we-ID njengobusho nje wafika wathi kunina yabo wathi guys khona into kanje mfana futhi wathi hayi jabulani mithu Sigwaza umngani wakho hayi sahlangana kanjalo okay right kanjalo ngizothi umqali walo unkosinathi Sigwaza wafika ne-ID uthi khonto kanje esenze esingayenza yabo then thina safika sayisupport i-ID then yakhula kakhulu umuntu wayeselokho econtribute manje pho ngoba kwazeka kanje mfethu ukuthi umuntu wafika ne-ID uze kwasa yini pho esuke sibangisa umsindo ile ukuthi ngesikhathi inkunza sibuselana sibone sodwa manje understand ukuthi i-contribution yeni inkulu kakhulu uwedwa awubusafuni uku-understand ukuthi mhlambe lokho mfethu kube nawo nomthelela ekulimaleni kwalabo beza ngemuva ngenxa ukuthi bese kunane impikiswano nezinkulumo ezikhona kulabo abaphambili ngisho abaphambili nina yeah kubile nawo umthelela because iyayilahla i-direction kancane yabo iyalento because everyone ufuna ukubusa ngaphakathi iyayilahla kancane i-direction kubile nomthelela but akusawa ngube nomthelela omkhulu because
the excitement yayingaphezulu kwe negativity yayikhona ngaphakathi. The excitement nje i-organization, art organization yayidituza. I remember there was a time Jabulani ngazo lezo ikhazi ngo 2012 13 live izwe lamagama livutha ngempela hayi indaba yokudlala hayi indaba yokudlala kukhona enanda eMangweni angiduty ngingathanda ukuyibala because i-duty is a central space for everyone yabo kukhona amanye ama-session ayivuka eMlazi ngisakhumbula ngisho amagama igagasi lobuciko kwakuthiwa yini igagasi lobuciko kwaba imvubelo yamakhono I still remember nalaba bafethu labana ngisabakhumbula yebo into engisiza futhi manje kakhulu lento ka Facebook remind zikhona izinkinga zabakhona ngoba ngibuza njalo hayi ukuthi mhlambe ngibuza kodwa ngiyazi ngokuvela kwalaba bafethu lamanye amaqoqo after izi ukukhula kweorganization because iqale lento ngithi yakhumula ngithe ngisifica village kids afica ubani iqale into incane the moment ama high school amanye ezwa ukuthi kwenzeka into kanje khona amanye amabhali bafika khona ubhuti kaThubelihle Mthembu kwakuthiwa uNtokozo ayaye epenini wafika nabo kuThubelihle kwafika uBoy kwafika inqwaba yama high school waqala manje yankulu kakhulu yabo the moment ibankulu ke izohamba wonke umuntu naye into eyinkinga enkulu ukuthi the moment kwenziwa ilist ezoba 2 pages sesibaningi kakhulu the moment ibe 2 pages i-high school la indawo i-space high school the moment ibe 2 pages ngeke kushaw 7 sase high school sigqoka ama uniform siqala ngo2 so shaw 7 sase la high school kwagcina kunzima kuma security ukubona ubani ongayena okufana ngabe kula station nan so kuzokhona abagcina bengaperformanga so you know ama artists ukuthi unokuchathela nokuvalela azo understand sesiyavala so hayi uthi uqala into yethu yabo so baphuma kanjalo abanye and nongaboni ke the moment nibaningi space so ngiyaxobana yabo sama superstar ungitshele mina crowd mengena mina izwa mina at that time when leyo nto wayirealize ngalendlela oyibona manje noma nawo uthi hayi ayilimeze wonke umuntu oyi superstar lapha sister ngakekho understand uzozwa ngostar nguba wena mina crowd yangizwa ngitshele wena yabo and wakhona into ukuthi kokhona into uthi ufana futhi wethanda into kuba MC akakhulu athi Thubelihle Mthembu athi Jabulani Mkhize athi Ntokozo hayi uzozwa ngecrowd uyamqhatha vele uyamqhatha uyazi ke lapho utsukile so lento ngirealize kumdala ukuthi ayi kodwa sasimnandi sesikhathi kodwa kube sayibuka ngalendlela siyibuka ngayo manje ngabe yona inkulu kakhulu kunayo and because of potential impethu eyikhona from uMlazi nenamba nanendlela futhi nanibhala ngayo naniqhamuka ngayo ngale yabo ufuna ukubuza mfethu ukuthi ke nagcine ngoba senibadala ngaka senike nahlala nayixoxa lento nadliwe noma abanye basanalo lelo wintshu ukuthi phela engazwena angani mention amagama basanale hayi abantu basabani baphela bakhona uSlam Phewa ngaka interview njalo uSlam usanayo lento but ngiyangibona ipersonal mawuthi usanayo like usabona ngisho ama Facebook page Facebook post akho ukuthi usahlehla ayemumva yabo othubelehle sasinabo yabona bafika ngo2013 2014 yabo but bane hate edlula othubelihle esasikanye nabo iqala lento oboy ndamanje saphopo ngicela ukuthi ungenzele yona thubelihle usangiqasha ukuthubelihle kuma event yabo yaba understand yenzeka semnganeni bakhona no umazoshazi sayikhuluma bengisathi ngizombuza ngomazoshazi because there was a point in time la argue impela yeah umazoshazi sayikhuluma and waba open umazi waba open it's okay umuntu medlula entweni emphathe kabi yabo however into ingozi yenziwa umazwi wayibeka ngendlela wrong engayona liyani because into eyenzeke eziko kuyona lo 2012 sasiwenza ama workshop so ama workshop ubuningi be audience angisiqale lapho before ngiye kuma workshop ubuningi be audience igcina iaudience sinema favorites okay yabo so mozo ngoba bayazi ukuthi isikhathi siyahamba sifuna ugoduka abanye bayopheka emakhaya sifuna ubani yabo so the moment audience emnganeni bethu asihlule kuyicontrol uyayigcina ingaphezulu kwethi isibabhuisha abanye yabo isishow isession yabo so
lonto isiwenze uba senze umJ automatically la yenziwa ngamina lonto yabo mina ngisuperstar ngokwami nami ngiyayifila ngendlela yami la iboss la yabo so kwakule nkinga le eyaba khona eyaqala then kwaba nama workshop kwasoma nalimbuza ukuthi uba wena ngaworkshop uba enye into for understand ama artist because ipost yamazwi yayingokuthi ukuthi udefend ama artist at alimala yabo engawazi ama workshop ama artist awayifuni le part engapraise yabo asifuna uhleze ezwa le part positive ngaso ukuthi uyabhala wena yabo mengithi starting mothi uyacheck iziko lamagama iyona art organization ekhiqiza ama artist enade landelele muzu uzufona uthi ngicela ubani uzanele cause because uzanele cause uyapheka uyathetha kwakunama junior kunama senior kunama men's kunezathu lese ukuthi njengoba lapha ama junior akufanele ukuba lapha nakumasini mhlawumbe bethu ke wangichazela enye into ke manje mawuthi kunama junior ama senior ama men's bahlukaniswa kanjani labantu noma kuma junior sisaqala embhalweni su check nje suhlala usafika futhi khona abafika nje ngozanele course uzanele course ngokuhlaza umbhalo wakhe umbhali ngeke but kisho speed when speed tinazwa nese stage kwaye nama movement awenzayo obonathi agcina distractor umuntu obukaye bokunithalaleni inkondlo yakhe la kusakhishwa lezo zinto ezincane yabo ne timing yama poems njobe u3 umuntu uno 15 minutes ukuthi uyihlela kanjani njobe zonke lezo zinto ama scene usungayo ku performance uyayithatha igig yakho yabo nani so some of these guys lento bayithatha ngokuthi manje bayalawula because maybe befika ngala etown bafica umaso omaso oslem obani manje wona le nto wenziswana uyabhala wena but akasasho lo okade esizwa ngalo ukuthi hayi le nto iyangisiza mina ngoba sengiyakwazi ukwenza ukuthi nokuthi yabo yena kwabona abantu abasalikhulumike manje iqiniso yabo so yeah le nto isiza kakhulu le nto asihlehle sekule ndaba kaSiphem kaSlem uphewa ngithi mina nigejana kuphi naye sigejana ekutheni yayigcina singathi it's a political space ukuphi yena yena ufike ujoine ngo2014 khona eMlazi hayi kwiziko like eqhamuka ngeside lemvubelo because basizale komvubelo nani then waba attached kakhulu neziko nani so yena akayazi la isuka khona akushuthi kulama along the way kunezinto ezenzeka ezithi mezenzeka yabo reference yabo manje kabhlungu yabo manje ukuthi mothi uyamchazela manje ngasa understand uthi hey kwakanje lapha uthi khona nje enye into ekenzeka simbizwe medical school umunye mfethu ngimention yabo asibize athi asize sizo perform yabo ngokuthi like kunezinto ezenzeka zokuthi abantu bayanikwa imali kuthiwa bakhokhela ama artist yabo so bona bazoba ngendlela yabo into ehlezi khona enkondlweni leyo ngokuthi audience yase medical school into yasikade sayifisa ukuperforma because inkulu yabo banemali odokotela banemali yabo avele wakhiphe u450 hotel yabo asinike athi abafethu gibelani ngizobe nginike yabo manje njobe uzobe nginike ngoba ubizwe yimina lo sengathi manje wanginika mina azange yabo azange sinike sonke yabo azange sinike sonke into esasiyenza imali mayiphumile sasithatha siyibeke edliwe yabo ibe sobala ngokuthi yena wayipikiwe ngokuthi sasifuna English poets ngalobo busuku yabo so wabona ukuthi yena and kwezinye izinto kuma spaces zozo ukuthi azogcina sekhuluma nangezinto ezithinta abantu personal kodwa ngisho kuthiwa siku-art industry masuthinta amakhaya usuthinta abazali usuthinta isici sami emzimbeni sekuyimpi sekupersonal lapho yabo so kwagcina ngabona ulimele umuntu kwamcontrol ukuthi akayifile kanjani ngaleso sikhathi ukudina kwakhe yabo akunayo right ukwenza lokho yabo so kwagcina kunaloko kulentuzo but is a good right uslam hayi kakhulu yabhala uslam but do you feel ukuthi ke mfethu niyadinga ukuthi nixoxe lento nidlulise ngikho ready mina because wathinta indawo eyi-wrong yabo angakabe ready yabo that's why ngim-avoid angasitshela naye ngiyam-avoid yabo because hayi kabi angikho ready yabo because ukuba ready kwami kunento ey'thile kufanele zenzeke kuqala ngumina yabo mase ngiba ready uma saba ready sakhuluma sa-check ama-similarities singisi yabo abakhona hayibo
yazi lokuyangishaya namazwi hayibo yazi background yami nami ekhuleni kwami kube naloko saxoxa nje deep nomazi yabo that's why I feel like now sesinalokho tolerate okulentuza ukuthi ish this is my brother man yabo so yeah mfethu ke ngihlale ngisho ke mina mfethu ukuthi ka poetry ngisentral nje mfethu for me it's very difficult to take sides and angithanda ukwenza lokho ngiyafisa ngelinye ubusilema umngani wami njengoba nawe umngani wami kangaka yabo ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga nike nihlale nixoxe futhi nawe uma usu right ukuthi lento le hayi ngibona ukuthi singakhuluma ke manje manga ama artist obonthi eziziko no produceile mhlawumbe ongathi wena naye babile mainstream no baba mainstream la hayi nqwaba starting awungiphe Zanele Khosi Mandisa cebe khulu adinga izingoma nje kaMandisa kuGagas no DJ Sunny L uvuma yini khona ingoma entsha nje kodwa esanda kuphuma manje hey uMandisa uyahlaba hayibo uMandisa uthi story sakhe sincane wafika kanjani ehlabisa uxabana nabantu nale uMandisa ucebe khulu wafika babefundisa bezwe beqala la uMandisa ucebe khulu wafika noZanele Khosi kuma session eziko mengawo 2014 2015 lapho abafika nje ingane emibili ziqoma uniform njengokujwayelekile angene uZanele Khosi stage ahamba noSisoculayo athi hello yiba suma yonke session yo wathi Zanele siyakwazi ukule perform sicohlale phansi awusicele wena awusho mfethu hayi ngokuthi isession eziko iyakhiwa abantu bakamoya baphenduka isayfa lapho ngempela ngo Eloyi baba ngo Eloyi baba uMandisa ethe nje Eloyi baba then from lapho kwasho ukuthi into eshaya ngawumandisa ukuthi sasingawona abantu bomusic kakhulu yayisilimaza le nto yakhe yabo ukuthi manje asazomsiza kanjani umuntu wayengenelela kakhulu ekusizeni uMandisa umxolisi Mtshali athi Jabulani angifuni ukuba ku frontline enzana ukuthi mtshelene enza ukuthi mtshene so nathi nosikwazi lokho okuncane yabo sithi ayimandisa enza ukuthi and kwafika la ekutheni nokuthi wafika la kwi mainstream bamkhipha ngalendlela ngengayisho ukuthi bamkhipha ngalendlela ukuthi bathi Mandisa usumkhulu akufana ngabusuhamba ama artist abasakhona lokukhuluma okuright sikhulumisana madoda asimthathe lo mntwana simlethe ngalana yabo kwakhona kwavungo ngikhuluma sithi yamqasha kwathiwa sifonela imanager yakhe hayibo usene manager yabo hayi kwathi yathi manager yakhe ngiyakwazi ukuzoperforma kwishow yena hawu okay yabo so because ingane la ekhaya and abantu baseziko babengaholi kuma shows ethu ngayisiphi izathu ngokuthi asinayo imali so fake ngikhokhela starring fake ngikhokhela ubani so uzalewa kwaMandisa kwaba kanjalo wazela kwi art surgeon ngalolu hlobo lolu nansi ke inkinga manje sihluleka abantu kuyi maintain izongiqhatha nabantu le umbhalo wengoma uZanele Khosi uMandisa babehlanganiswa umoya laba bantu uMandisa umculi wengoma ebhalele khona ingoma ethini Nkosi yami kodwa ihamba nepomade uyengagqizi maqakala ehamba leyo ngoma leyo inepom yakhona ebhalozane lo ngoma le ngagqizi ihamba nepom yakhona ibhalozanele so mothi uyacheck manje sekuthi uMandisa uyakwazi ucula naturally but ayisekho lezayingoma ezimila lezi zazile yandle na ngiyambhali hayi uthi abasazwana ngazi kodwa uma sekuthiwa futhi bayaphinda babahlanganisa whoever sebephethe ama brand abo kungabuya uMandisa times 10 njobe lento manje uconsent ngalento worried uyazi bethi khonto eyishoda wena ufuna ukubuza yona ke uma uthi wena sazama ukumbiza basitshelisa kufonela imanager kukuphatha kabi lokho kakhulu usayi artist nje nani ngamfunela ukuthi na akhule athola icompany but kunalento ethi akashonge iphuma yabo ukuthi sazothi sayingalala mengikufonela ngumthunde manager so you believe ukuthi wafana abuya asho ukuthi hayi bafethu kanje kahle umuntu washo uZanele Khosi the last interview sayenza nano Khosini uZanele wayekade engitshelile uzuhamba ushiye emlazi wayekade engitshelile ngitshele ngazothi Jabulani sengifile ngathi singenza more I want more washo kanjalo wasitshela umfana futhi wakhuluma uZanele kwaba clear uyena uZanele umuntu wenza into clean wathi ngathi hey okay yabo but I understand 1000 pen game yakhe yabona mase yabona ngenza kahle ukuthi ngawubuza lo mbuzo ukuthi
bengifuna ukuthola yini ekuphatha kabi umuntu mayithola amadlelo kodwa uthi wena into ekuphatha kabi uthi akakushonge ekhaya ukuthi bafethu akashonge ekhaya kwanithuza makuthiwa usenemene guy yabo how would you resolve that si right now nomani si right nomani uzanele ube nalokho but si right because uzanele nabe engasambonike ubhizi ngicathi wenza teaching uthisha kwezinye izikole lapha eMlazi yabo hey uMandisa is hayi umandisa njalo mengifika ngithi masuthandaza ngifisa ube khona because I don't call yanto umculo umthandazo lo because ayikho into angayithinta khona kamoya sengathi mfethu ke labantu abaku mainstream bangam-understand yabo ngalendlela ethi nesimazi bangamdayisi ngalendlela ukuthi methe efika lapha maningi ama musician abantu abaningi abaphambanisa ngoba befuna chase ama numbers ku YouTube nana behlule ukunderstand lo uthini ngonkosazana le nto ngikhumbula manje ukuthi na maningi amathisi ngoba thina labantwana sibazi ngenye indlela thina mfethu beside lento esebe iyona kwi mainstream futhi indlela esibazi ngayo yey I'm happy ngonkosazana but ngiyafisa ku album yakhe akasiphe le yanto because wayicisha afane no lono metha nonke nanyakaza yabona nokubhala kwakhe yabo but ngiyafisa aphinda siphi le yanto nkosazana yabo ngiyaphinda ngiyafisa aphinda sifunda afake ama artists ama poets ma album akhe akhumbula ukuthi uvelaphi ngoba phela makukotelo yedwa wethu alanda asikhumbuze ukuthi kona akabujahekile akaphoqelekile bani kodwa phela ke mfethu into esisho ukuthi when you sign this contract kunama dynamics akhona nakhona kuthiwa yini leyo nto inkonzo nabo bazofuna ukulala ngendlela ophela iartist basuke befuna ukuthi umuntu mayesadumile bathi benze imali as soon as possible umuntu angaze that's why ngababhlungu na start ngiyaxoza ukuphazamisa ngizwe ingoma hello yebaba ngizwa ingoma ku album kaSunny L ukube sasa understand ibusiness idala ngabe sawa ona ama royalties ale yangoma yabo ayikho ngiphatha abhlungu ngale yabo and now do you teach these young ones about these things that's why ungeke kulibone liwi hype njengakudala because siphindela phansi ngiyofunda le yanto yokuthi ama digital stores how do you submit how to own ilento izingoma how to ukuthi poet ingangena na ku mainstream kanje yabo i photo shoot uyayidinga njenge poet yabo iyakhiwa kanje profile yini brand yabo so zonke bangasethi futhi bethi nobani nenibatshela ukuthi angicathi lapha siyalungiseka yabo because manje sesinendlela ezithile zokuthi sisebenzisana sihamba sifika la yabo that's why ngikwabona ama artists amaningi manje ziko yabo aseyayivelela nje indlela because big talent but konke isalungiswa ngemumva and kunzima ke because manje nathi sokuphinde emumva siyafunda kuyona leyo so manje akuzoba nje ngasekuqaleni yabo so yeah wakhula mje yabuzwa nje indlela awusele lo mje yolwayo umngane wakho ulokishi ulokishi uMathini ulokishi uyicolleague akayena umngane wami uyicolleague nje msweni bangani pho man Phikisana Bulls Sengike naxabana kaningi hayi ulokishi ngapha kokunye kwakuphambi kwami ngivele ngiqhayele nginiyeke indaba lokishi indaba lokishi wathinta indaba kaSipho wayihenglisha indaba Sipho Sabangoni wayihenglisha indlela errong yabo nje kumalo time ngize ngabhala ngathi Sipho Sabangoni yakukhumbula la iduty sasusana kune memorial service kaSipho Sabangoni ulokishi wagaxela kwi situation kaSipho Sabangoni however naye wangabona ugaxele ngisho seyivezela ukuthi ugaxele la mosho uthini moto wagaxele ngithinta nemndeni yabo manje wagaxele okay ukushona kwaSipho Sabangoni ngisa right esikhathini khulu ayizimnandi ukushona kwaSipho Sabangoni sabikelwa umndeni njengeziko uthayibhe sekushona uSipho Sabangoni la sahlala khona akukude kangako kwehla nje yabo sehla ebusuku sashona khona heyibo sayisimo hayi Sipho Sabangoni hayibo sakhala ngenye injwayelo komfowethu Sipho wayela inhlizweni kuthini uSipho Sabangoni
ngokuthi ubehlala nomalume isimo samalume noSipho Sabanguni sasingesihle akunanenkondla ebhalile sasingesihle wafika uSipho wathi ucela ukulala ekseni yabo ngimkhuluma ngabe umalume nasadlula emhlabeni yabo sibo ngixolele bangangizwa kahle wawumphethe ya mefika uSipho Sabanguni unepopo la yabona imvimbo nje wathi ucela ukulala walala yabona kwenze njani ayushaya ufika kuwe ekseni ufika kuthina usahlala endaweni eyodwa ama artist kathanda ukuhlala endaweni eyodwa uhlala endaweni so mina umfana futhi osigwaza o bright hayi mase sixoxa story awushaya malume ngensimbi yabo so isimo sabo sasingekho right yabo bebodwa yabo yonke imndeni inkinga zakhona so ngoku understand isimo thina sabuya ngakusasa kaSipho Sabanguni okay 90 ezokwenza because we understand ukuthi make sure umuntu onje owizinga lapho Sipho Sabanguni ku at space kuzoba khona izinto ezokwenza njengemnikelo njengama memory service nani sizoconducta lento ya memory service sizoconducta naleto amarodo mind you asesinikile imvumo ethi guys khulile kunina lo muntu enzani lelituza sizoconducta lento yomnikelo however kulento yomnikelo ngoba unomfowabo omdala ophethe impilo kwaSipho Sabanguni sesifonelile wathi please ngicela ningenzele kanjani nemvumo sesitholile kophethe ngempela yes nina yahlala naye yabo umnikelo sizobe sesuhambisa ngosuku lokufihla kwawo ngoba sunathi umunye wathi umnikelo unganuni kobani wayinuni kobani yabo kuleyo nto ngoba uzethu utholene noSipho Sabanguni ngokwezulu kube khona into encane uzethu akasebenzi nawo encane njengokuthi ayogezwa uma wengane kususa ubaba nani sonke lezo zinto socela because siyazi uzomamkhulu kakhulu umnikelo yabo akuthi kube khona into kanjalo ugaxela lapha ulona ulokishi kwaqhamuka ngemumva wakhuluma noLokishi ukuthi Lokishi sifuna kwenza memory service kalona uba wakhuluma noba omyeni mention omndeni wakhuluma noLokishi yabo sesizize hawusenamalungiselelo sokuphuma ngisho iposter nani si hijackwa kulento yomnikelo si hijackwa kulento yomnikelo wagaxela kanjalo Lokishi labantu bayagaxelisa confront wena confront mina nomfana futhi sonke nje no bright hayi buntu iapproach yena mani yakuyena niyambonisa noma niyalo kwakho ngikhumula sho kwa phone call nje uqala sakhuluma bagaxelisa labantu kanje so lento bekuthiwa si arrange thina we not worried ngemali nani but ke manje asiyenze ngendlela kuyiyona and nokuthi umuntu wethu lesifuna ukugculisa yena nje lesophola ngayo yabo and nina niyakufila ukuthi vele intwana yethu hayi intwana yethu yabo wayengeke lokushaya right wayengeke ustarring ayofihla umfana futhi arrange into zamfana futhi thina esimazi umfana futhi ukuthi emgcabeni wamfana futhi zobe khona oshaya zobe khona ubani so kufanele kube khona space alabo bantu yabo so ku wrong yabo kwaba wrong yena ukuthi asuke ayojumpela into angayiunderstand yes babezwana kulowo level abazwana kuyona but umfowethu lo ngeke uyonze umngcwabo kaMkhizo wakaZulu akhambi kanjalo ubungana bufana so waphuma ke lo mnikelo wangena ngechannel errong lo uqoqwela wangena ngechannel yes wangena ngechannel errong ngongena ngechannel errong kwenzeka le disaster sasikhala ngayo yabo kwenzeka le disaster sasikhala ngayo yasala lapho kwibeef yethu no Lokishi abafowethu siyaxoxa mesibonakala mesibonana yabo kanjani nonhlanhla abafowethu yabo but enye into futhi ya-eda kuSlam leyo yabo so ukuthi babe sebethi laba abayigebengu yabo you don't understand lento kwakwenza ngathi wena mfethu uyibreak it down kanje kubone bayayazi leli side bayayazi ayikumuntu umuntu nomuntu uzobuya reference bayayazi ngaba kanjani esikhathini 21 uSabi hayi sisi right no mfethu zaze zajula zamnanje indaba ngiyajabula udajabulana ukuthi ube open istay kanje uyikhulume nakhona lesto ngiyikhuluma mina ngoba ngiyazazi ukuthi ikhona zenze seni right ke kodwa manje si right noLokishi but ngokuba busy kwempela sixoxa yabo sixoxa kona ukuthi sekudala sagcina sana si unfriended na Facebook yeah shothi ayiphelile wena umsebenzi usangishayele eminingo umcimbi wokubuyisana abafana baselokishini wena lo ngeke kuba bayahlanganela ngoba mekudlala lokishi manje la hefethu sasifika futhi nama message nabo safika yabo but
ihamba ixhumanele yona yabo kuhlezi kunjalo nje umfowethu icolleague and I respecting umuntu mina lokishi when studying owenza lento yama artisan Paulo because I know yabo is one of the people engahlonipha ngokuyinikela nje wakhe engalindele ukugaina lutho yeza lutho yena ngidade ngamanzi awami ulokishi kakhulu umuntu okugcina lenzo kubuza ngaye nanibangani no Africa Dlamini uAfrica kwenza kanje khona isileme sasorganize ayihlome ya organize umxolisi Mtshali sasingaba ngilotho ngisho njalo yayikuphi lento eSouth Beach South Beach le kufike ngama session istage ogibela ume phezulu ulona uAfrica wangidla kusileme we round wangidla times 2 ngicela ngikhohle ukuthi arrange kanjani yaba but wangidla times 2 so kwasala leyo ukuthi hayi ngeke angibhoni hayi ngiyadinga le ndoda yabo so kwasala and sizakhuluma nje kahle eyakhe kezange ube ibeef kwaba lento what no was arrange yabo ngathi hayi awuhleze ready hleze ready ngathi hayi nominini but as arrange kumele ilentuze kwaphazamiseka ukuthi wayese busy ne career yakhe then wagcina kuyinto ephele kanje kwangayona ibeef no Africa sa relate kakhulu ukuthi uya ukhuluma into esekhanda lakhe ngaleso sikhathi yabo and indlela afila ngayo leso sikhathi kufanele siyafana yabo mawusasho njalo uthi na relate kakhulu futhi ukhuluma into afila ngaleso sikhathi recently there's been noise on Facebook or social media and nginakho ukuthi Africom yabantu ababephambili ekuqaleni kwale yankulumo uthini ngama sessions noma ngenkulumo leze ekhona there was a post eyavela eyathi the current crop of poets laba bakhona ababa akuseyona inkondlo lento abayenzayo umuntu vela afika axoxa istori aqhaqhazela isizwe bese kudlala umkenenezo nayi mina into engiphatha kabuhlungu namanje kusanomsindo awuphele awusazoqhubeka futhi nayi into engiphatha kabuhlungu ngale yanto ama artists ama opportunist la semadala ngaso sonke isikhathi mekwenzeka into ngokuthi umlazi uhlezi unezwi ekudevelopeni kwelentuza kwama artists nani basele leyanto ukuthi ama artists asasowa control nani so yonke into eyenzekalayo lo msindo wenzakala bavele bafuna ukuncikisa nomlazi asihlangane ipost yayibhala omnye umjito wakuthiwa uPablo akayena wasemlazi angimazi anginayo ngisho ku Facebook wami so manje athatha kanjani mina njengezi so iqala lapha indaba eyiziwe so njalo so imphatha kabi why njalo makunento nje icontroversy fanele iziko noma ningasho ukuthi iziko but uyabona ngwa comment ukuthi iziko le yabo ukukhuluma ngesiko however ayikho indawo engena development mase sonke singasawona amalento sesama brand sonke sesababhala aba strong that's why ebholeni kune development that's why ku music kunema upcoming artists enkondlweni khonana yabo amaqhawe wonke umuntu uyalingana yabo angisho ukuthi ngifuna ukuba phezulu kwenu yabo nani but umuntu uyalingana qala samoya yabo yes uTikTok ngiyawuthanda indlela wenza ngayo uyasigijimisa uyawuchitha umsebenzi wethu ubeka yonke indawo yabo however uyingozi nawo at the same time because manje wona uthatha uspreader into wrong okay fast asenza fast ama workshop vumelani kwenza amazi abanye bayaphonsisa mebethi kuma lentuzo balindele ukuthi kwenziwe ama lentuzo ama workshop bamenywa abanye bangezi enziwe siyavulela ngaze ngathi umfana futhi ukufakazi wami ngaze ngathi sizowakhipha amasentshana ukuthi bagibele abantu itax yabo bathi ba busy yabo so manje worried ukuthi mase bekanye so ngaye ngokuba futhi enye into ngokuba ne hyper kwe duty attention so zonke umuntu ofuna ukuketcha le hyper uvela afuna uncikisa ibeef ne duty ngisho ungakhulunywa ne duty ukukhulunywa ngumuntu uthizeni yabo afuna uncikisa ne duty indaba neyifunani ngani se duty just because ufuna ukuthi awu lo muntu yasinakekela ubani ufuna nje ukuniphendula ama fans indlela thizeni so ilapho lento kodwa ayikho indawo engena development kumele ku develop nje umuntu thizeni adlule istage ithi that's why iziwa kunamasina kunamajuna kunamamenzo
So you feel ukuthi ke kubalekile ukuthi kube Yeah. khona lezi zinto okukhalwa ngazo. Yeah. Wena indirectly should uyavumelana nestatement somlisi ukuthi bayadinga abanye abantu kulungiswa. hayi ngale ndlela yakhe yabo ukuthi bakhona abaqhaqhazi khona ababhalo starting mase ngikhuluma ngeduty khona umfana okuthiwa uBoom namanje lo mfana akayiforce ipunchline akayicabanga punchline Uyabhala. ingena uyabhala yabo o triple S ongithiwanga ababhali lapho yabo ababhali but kunezinto ezincane ekufanele ilekelelweni ezinganeni lapho nalapho Mangifunda ke mina la bayasho ukuthi bona banayo inkinga. asibone kuzokwenzeka ayahlelwa ama workshop asibone Sesizovala nje mfethu on recently ku social media wakho ngibonile ukuthi umuntu osengenile kwezepolitiki bakhona abantu aba interested ngale nto kwena ukuthi awujabulani beka yini kwipolitiki and possibly le nto ngeke izilimaze yini iside lakho lo artist if you affiliate yourself nepolitiki. Let's say izikola amagama lenze event ngizowazi ngathi mina ngenzi sengize kwi event eRise Mzansi. No ade ngaba kwipolitiki Kade ade ngaba kodwa kwipolitiki ubuhamba undergrad. ipoetry politiki poetry politiki lezi zinto engiyishoyo lapha ezinye address ama issues thizeni yabo ade ngaba kwipolitiki and ngangaba kwipolitiki political party ngangaseva kuyilento ukukhosasa under inhlangano ebusayo manje kakhosasa kakhulu yabo sino sizophila umkhize yabo kudala yabo however kwaba nale ikhathi ukuthi hambe I don't think ngai affect iart yami yabo ngoba indlela entsha engaddressa ngayo ama issues akhona yabo I really believe ukuthi khona ushintsho kumele lwenzeke eSouth Africa yabo thina njengama writer we need to contribute kuleyo lento singagcina ukubhala kuphela yes tempara sisebenzisa wona ama political spaces ukaddressa lo ma issues but we need to be part of ipolitiki mesingayona part yepolitiki sizohlezi sikhulunyelwa yabo nawo siyayikhulumela Especially as young people. yeah kumele siyikhulumele sisho ukuthi hayi ngeke ukuthi kumina uzobuka uthi kumina una 80 something or 60 something uthi ulwela ifuture ozobe ungekho kuyona yabo mina kufanele ngikhulume ngefuture hayi wena yabo ofanele ngikhulumele ngefuture so sikunento ukuthi sesuma siyayibabela and we need ama leaders amasha yabo we need ama leaders amasha and we need umpheko omusha esokhala ngosawuti wakhe esiphinde sikhala ukuthi hey usawuti wakho mncane mningi yabo sizwe isandla sisha sompheki mase sisidala isandla for 30 years for 30 years mhlawumbe umbuzo wami yokugcina lo othi where to from here ungiphendula ngalento lokho ipost ethi imbala yezinkolo inhleke le nto Jabulani nama graphics akhona ithombo oyishayayo ngayibo inhleke le nto le yeah ngithe kuwena kulesikhuluma lentuza ngokuthi iziko manje alikho kuyi hype kakhulu ngithe kuwena sifunda into eziningi yabo and ngiwe stage la engitheme ngithanda ngiyenza lento yembala yenkondlo to be honest nje ka realize ukuthi ekuningi engakwazi ukwenza yabo then lento ethi imbala yezinkondlo izinkondlo ongiqala kuyona nje lento ethi imbala yezinkondlo izinkondlo zimbalabala kunombalo nje ukuthi uthande kwabafazi bomkhuleko umbala thizeni uthandayo loyo meyokuthi uthanda uzongithi ithasa nje mawuqeda ukuphendula umbuzo ungiphela unkondlo sivala abafazi bomkhuleko yabo mesithi mosuthi uthanda inkondlo ukuthi inombala thizeni so imbalabala eyipaintayo le so imbala yezinkondlo leyo project le inento eziningi enegaba eziningi ine EP ine show ine mawuthi neshow yakho wena akacaci kahle angingaphumela ubala manje yabo kufinduke empilweni inencwadi yeah inencwadi zo3 ileti zama projects andayona however ngifuna ukuyithatha ngespeed yabo because ngumuntu wakamoya yabo ngavuka namhlanje uyihlelele enqedini so hayi cha wasenze kanje yabo ayisenze kanje so lokho kuyofika ngaleso sikhathi okokuqala kufuna ukuqala kuqale kona yabo so yeah ngithi ithasa umtrade ngithi ithasa
ngetshise lezi indaba engaka hayi ugeqa amagoli sithamundile ke namhlanje ehla amagama lanyuka ithunzi lokufa labhaca ithemba lawo ithemba sakhwezelwa kabusha isikhuni sosizi nezinyembezi lambiwe igodi langashona kwashona mina lagujwa elokuzala lagujwa igodi wangaphelela umzimba nenkinga zawo okungenzeka umningi bezinkinga ngifenge izithwele zwenza ube mncinyane umgodi kwaqala phansi kwakhishwa umkhumbi kwakhishwa nazo zonke izinkinga bezingenza ngingalala ebusuku kwagqitshwa kwase kuyagqitshwa labethelwa igama lami ngaphezulu yimi lo kufa kungithatha kungidlalela enhlabathini kwathi mangilindelana kusayotheza abanye luyasabisa uhambo ongakaze walihamba ngaphambilini ulala ungalele ulele benyoni esengikusaba kakhulu nje ukuthi ngiyophinde ngikwazi ukunibhalela noma imiqa nje emibili nginazisa ukuthi ngihambe kanjani amakhosi awafa ayasiphinda benkulungwane amakhosi awafi ayasiphinda abeze inkulungwane ngiyakuhlonipha Jabulani mfethu ngama efforts akho ukuqinisekisa ukuthi lento yenkondlo iyaqhubeka ngikuhloniphela nawo bonke ubunxushunxusho sokwangena kubo nawo zonke inkinga sokwangena zona ngoba nazo uzikuthole phakathi kule nto yabo senza yona lento lemfethu yabo and ngiyafisa le shane yakho yenzeke lothi uyayihlela ngiyathanda ngoba sikhulumile wangitshela nangama royalty nani ngoba uthi uya release nje do it incwadi mfethu let us publish let us copyright our work asenzeni bafethu asenzeni siyajabula kakhulu mfethu ukuthi uhlale nathi indaba iphelile usazophinda ubuye ngoba kukhona abasazofuna ukuyiphendulela enkulumeni zakho sabonga ke bafethu ukuhlala nathi siyacela ke futhi ukuthi ningayeke leyo kulike ukushare uya Twitter uya commenta uqinisekisa ukuthi lento bafethi yenzeke sibonga kakhulu uJabulani sibonga iziko lamagama ukuthi likudedelile weza la siyazi ukuthi ucelile behind the scenes Scott Dlamuka Khula Sande Chayile Media sabonga kakhulu noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi inkondlo ziyaphilisa